Dobar dan svima, dobrodošli. Sačekat ćemo koji minut da se svi okupimo. Hvala vam puno što ste sa nama. Dobar dan svima, ja se zovem Kosta Andrić i veliko mi je zadovoljstvo da vas po 5. put pozdravim ispred Srpske asocijacije menadžera i ICT Huba. Baš tako, 5. po redu konferencija Biznis u izazovno vremena. U prethodne 2 nedelje jako smo puno pričali o ekonomskim merama i veliko nam je zadovoljstvo da danas sa nama 2 visoka predstavnika diplomatije, šta Evropska unija i Sjedinjene Američke Države mogu da učine da pomognu srpskoj privredi, komentari na mere i predsjednici najvažnijih poslovnih asocijacija i udruženja. Par tehničkih napomena. Mi, nažalost, vas ne možemo da vidimo i čujemo, ali tekako smo spremni da odgovorimo na vaša pitanja, da saslušamo vaše komentare. Na dnu vaših ekrana se nalazi Q&A opcija, tako da vas molim da tu postavljate pitanja i kao i do sada mi ćemo se zaista truditi da na njih odgovorimo tokom same konferencije, da kasnije budu inspiracija za buduće sadržaje. Ova konferencija je zapravo platforma na kojoj otvoreno pričamo, imamo dijalog na temu uticaja na ekonomiju i stvari koje možemo da uradimo i veliko hvala svim članovima Srpske asocijacije menadžera koji su doprineli svojim učešćem, sadržajem, izvršnoj kancelariji i celom timu ICT Huba i nadam se da ćemo i ovaj put uspeti da budemo vrlo direktni i vrlo praktični. Bez daljeg zadržavanja, zamolio bih svog kolegu Dejana Ranđića, člana upravnog odbora Srpske asocijacije menadžera i direktora DNA Communications, da mi se pridruži. Dejane, zdravo, da li se čujemo i vidimo? Dobar dan, Kosta, hvala ti na ovom uvodu. Mislim da se čujemo dobro i vidimo. Kao što si rekao, ovo je 5. konferencija. Šta to zapravo znači? To znači da već mesec dana tumačimo aktivnosti u našem poslovnom okruženju. Verujem da nekima od nas deluje kao da je prošlo ne 4 nedelje, već 4 meseca ili nekima čak i više. Zaista vrlo izazovan period je iza nas i kao što si rekao, u nedeljama pred nama imali smo prvo očekivanje da vidimo kako će država odreagovati nakon što je država izašla sa predlogom mera na temu pomoći privredi. Nakon toga smo željno iščekivali i taj mehanizam implementacija koji je podjednako važan kao mera. Sada je sve pred nama i mislim da sada možemo u punom kapacitetu da komentarišemo, da sugerišemo, da ako mogu tako da kažem i da možda predlažemo šta je to što očekujemo u nekom sledećem koraku. Kao što si rekao, ovoga puta imamo tu posebnu okolnost i privilegiju da sa nama su i 2 predstavnika diplomatije, odnosno predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država i u skladu sa tim, kao što si rekao, da ne gubimo vreme, predlažem da krenemo i pozivam ambasadora Fabricija, ambasadora Evropske unije da nam se pridruži.
Well, Dobar dan svima. It's great to be here. Thank you for the invitation. Certainly, it's the best moment to have this conversation from the remote places where we are. A collective reflection is needed. Okay, thank you very much for coming here, Mr. Ambassador. I'm welcoming you on behalf of Serbian Association of Manager and ICT Hub. Just to note, you are speaking and your audiences are hundreds of business people from Serbia, people who are running their companies and people who are responsible persons as managers in some of the biggest companies in Serbia. So we want you to discuss with you and to have your comments regarding economic situation in Europe, in Serbia, and on your opinion on economic measures we got here in Serbia. So if I may ask you first question, as I said, we got measures from government of Serbia, and now we are fully aware of mechanism of implementation. So regarding economy in Serbia, regarding your observation, what's your opinion on situation here in Serbia? And if you may add anything about your opinion on measures we got from government of Serbia, do you find them beneficial, adequate, and if possible, can you give us any kind of can you compare them in any way with something you can see in some European countries? Well, again, thank you for all of you who are connected to the. I see 169 participants, so it's a good good audience. I would say first one, this is an unprecedented crisis. So it's a health crisis who turn into an economic crisis. So it's not a problem of the economy in se as it was in 2008, 2010. It's more a derived economic difficulty. So we don't have very much precedent against which analyze this crisis. Certainly, the government of Serbia, as government in Europe, in many other parts of the world, I think was quite swift in adopting, in presenting this recovery plan package, which is 5.1 billion euro. I think in terms of size, in terms of measures, it seems to me that the government is presenting also what has been done by other European countries. So the measures that have been taken very much looks similar. If you look, for example, some countries of the region like Slovenia, they adopted two package worth about 4 billion, so 8.4% of the GDP. Croatia and Romania has a package which contain similar measures. So tax deferral of tax payment, liquidity, bank guarantee, all to keep the system, especially the SMEs, up and running, and so they can survive the crisis. Of course, to look at the program, we need to say first there is based on the economic consequences that the government expects. Of course, no one has the crystal ball. If we look at the IMF, they foresees a contraction of Serbia economy on 3% in 2020. World Bank talk about 2.5%. So around this percentage, the contraction is being forecasted, and I understand the government is acting on this. Of course, this is based on assumption that the crisis might be shorter. So maybe in a few weeks' time, we will be all world will be back on track, or the crisis will be longer, and basically it will be more severe.
Certainly, if we stay on this 3% or 2.5% contraction, we know that basically at the moment the most of the impact will be in the second quarter, and the gradual recovery will start on third quarter. So this is a little bit the scenario against which the International Organization forecast, the government response. If to respond also to your question, I think we need to go the implementation of this reform, to see how this reform will be implemented in the system, how the system will react. Maybe certainly the governor has been very quick in presenting the plan. Maybe some fine tuning is needed. Certainly to reply to try to recap. Against the forecast that has been done by IMF and World Bank, the package contains measures inside and in articulation that goes according to the right direction and similar measure taken by other countries in the region. Of course, being Serbia fully integrated in the European Union market, I look at the number of only the first 2 months of 2020, both on trade. Serbia is, look at the number, 66% of trade in the first two months of 2020, and the same for a little bit less on investment. We are 55 plus, means that the Serbian economy remain and will continue to depend also on the economic cycle in the European Union. And maybe we want afterward we can discuss also the measure taken within the European Union, which will certainly benefit of Serbia, who is integrated in the European Union economic cycle. Mr. Ambassador, you mentioned some analysis on recovery. There are a lot of optimism and a lot of skepticism regarding recovery process. Optimism says that hopefully we're gonna expect V-shape of business activity in the future, meaning after bottom we're gonna reach, then after crisis is ended, everything is gonna starting going up. Some scenario says it's gonna be, let's say, L curve, meaning that for some time it's gonna stay low. What is your expectation on European economy? Because we are, as you already said, we are fully dependent on European market. We have partners in Europe, we are exporting to Europe. So in short, what is your expectation on recovery on European economy, and what kind of scenario you are expecting and you can see from analysis? And I'm gonna ask you another question. A part of very significant assistance we got from European Union during the crisis, meaning medical and health related assistance. What is your expectation in the future? Can we expect any kind of assistance regarding our business environment and Serbian companies? Well, on the first one, I think we also need to be prudent in terms of scenario and in terms of perspective. Also because this crisis is unprecedented, is not an economic crisis. Length and depth will depend on our collective capacity to live with this virus. So basically, the scenario and we saw also the scenario that as soon as the economy will, as soon as the virus will be disappear, everything will be back to normal. I think they will be too optimistic. First, because the virus, we need to live with this virus. Probably this will continue to stay with us for some time. And if the real response will be a vaccine that works, a vaccine that can be applied all over the world, and so on and so forth. So I think in the short term, we should factor in that this virus will remain with us. I saw the forecast. Everybody also
see a strong rebound of economy in 2021. So basically, if we go down this year and we go very, very much up this next year, which is probably fair assumption. How much we will go down, how much will go up in 2021, still to be seen. Certainly, what we are doing in the European Union is to reinforce the mechanism you have, but introducing new measures to let the economic recovery plan within the European Union moving. And as you saw in the past 3 weeks, there's been a national plan. I think overall among, if we sum the national plan, like the one Serbia has, but if you sum up the national plan, you arrive to measures right around 16% of the European GDP has been mobilized on the recovery. So when I say that Serbia managed 11.11 means that is not far from what is in European aggregate. In addition, we have mobilized the central bank. The central bank launched and purchased pandemic activities worth 750 billion euros. So the central bank is coming strongly. But what is in addition is the measure that has been agreed that will be, let's say, articulated in the next days. The first one is a guarantee against unemployment, so an EU guarantee. The program is called SURE and is worth 100 billion euro. The second one is to help SMEs with a bank guarantee. So basically, the European Investment Bank will be called to provide up to 200 billion euro of guarantee for small and medium enterprises. In addition, the MS or EMS has been modified to give individual country expenses in the health system up to 2% of their own GDP. So this is already a decision of the Eurogroup last week. And we expect by the European Council on the 23rd of April to make progress on this also European Recovery Fund, which has been... Mr. Ambassador, I think it's very important for us to hear that there are heavy measures which gonna help European economy to have recovery process, because as I said, we are dependent on partnership with European countries. But can you tell us, can we as Serbian business society, as a Serbian economy, can we expect any kind of assistance coming from Brussels, from European Commission here in Serbia? Well, yes, the EU made a global response, and I'm proud to say that we remain a global player with a global vision, without thinking that this crisis can be solved in Europe. We need to. The economic cycle is globalized. We need to push all in the same direction. So there's been an internal plan, the one I articulated earlier, and there's been, let's say, an external plan. For the Western Balkan region, the Commission has already allocated 700 million euro, divided by what we call the Western Balkan 6. And this is part for the health. And as you say, for Serbia is 15 million euros, is already ongoing. You see plane, you see container, respirator. This is the immediate help. Yeah. And after we put 78 million euro for economic recovery targeted to SMEs, plus there's an envelope of nearly 300 million euro for the whole region. So this is a pot of assistance that we offer to the government. The government is starting to reflect how they're going to use this pot of money. The money already exists because they are already allocated. So for us, it's only the government who had to tell us, I need this and this and that. We want just to focus all this money on small and medium enterprises, because they are the most vulnerable, because they are 95% of Serbian backbone economy. Plus, we also have offered the government the possibility to have what we call a macro financial assistance plan,
which is basically a measure that accompany any request that the Serbia can do to the IMF. As you saw, IMF, a number of four players in the region, Bosnia, North Macedonia, Montenegro have asked IMF for a loan. When they ask for a loan, we as a European Union, we can come on the top with an additional funding. But this is, of course, this is for the Serbian government decide first if they want to go to IMF. For the moment, the government doesn't need to go to IMF, doesn't have problem of liquidity, no deficit of payment. So if and when the government will decide to go, we can give additional resources. Plus, we have a number of smaller, if you can call so, measures, solidarity fund that the government probably fully understandable. Thank you for this very detailed answer. Just please one short answer for the end regarding ongoing activities, ongoing IPA lines, IPARD, etc. Are you expecting them to be postponed, unpostponed, changed? How this crisis will gonna affect ongoing, let's say ongoing or already planned activities we have? Yeah, no, it's a good question. Listen, we as you know, we introduce into the Serbian system 200 million euro of national IPA plus around 100 million euro from the regional IPA. So it's basically 300 million euro per year. Part of this one, those who were not allocated, we have repackaged and refocused for this immediate need. So this is already entering into the system. For the rest, the system is ongoing. IPARD is moving, so there is no changes for us. Also because this is money is being already allocated. We are at the end of the financial budget of the year. We will close in 2020. For us, is also the question of government. Understand also the difficulties. Most administration are working in remote, but basically what we are doing, our plan is to continue to move all the program in agriculture, in environment, in small economies, keep going. On the top, we will introduce the measures that I said, and of course we are ready for government feedback and say, I need this one more than I need something else. Okay, thank you, Mr. Ambassador. Thank you very much for your presence and for your answers. I'm sure that audience will gonna find it very helpful. Thank you again, and hopefully we're gonna see you soon. Thank you very much. Thank you. Thank you. Kosta, izvoli, preuzmi mikrofon. Hvala puno ambasadoru. Dejane, Dražo, dobar dan, dobrodošao. Zamolit ću te da dovedeš našeg drugog dragog gosta. Dobar dan. Hello, I would like to introduce Ambassador Godfrey. We are very happy to welcome you in the name of Serbian Association of Managers and ICT Hub. So can you start the streaming and then we can start. Oh, hello, now we have a view. So welcome. Thank you very much. I'm very happy to be here. Yeah. So I will start with the first question. Can you please comment the economic measures of the government of Serbia for the private sector in Serbia? Do you find them beneficial and adequate? Well, it's a great good fortune that I followed my close friend, Ambassador Sem Fabrizi from the European Union. He's very wise, and we agree on almost everything. So it makes it a good bit easier for me to answer your question. So this is a very difficult challenge, one that we haven't faced before. It is unprecedented, and all of the governments of the region and my government and the European Union are facing it in a similar way. And we're looking to first address the health crisis and then figure out the right time to, again, working together to address the economic crisis. I would say that Serbia is entering this crisis in a fairly good position. And that's because its fiscal house is in order.
banks are well capitalized. There is a stable currency, and as the event at the end of or just the other day proved, you can still generate interest in bond auctions. So that's very good to hear, and it means that there's a good solid basis on which to build. You're absolutely correct that Serbia's economic recovery will depend on the recovery of other countries. Serbia relies on its trade with the European Union, and it's very important that Europe recover. So that engine of growth to which Serbia is tied will get going more quickly. I just want to take a moment to call attention to all the different programs that Ambassador Fabrizi was talking about. The size of the program that the European Union has already funded is really significant. And it is a significant signal that Europe intends to stay with Serbia. Europe is committed to Serbia, and it's a very impressive signal. And you should all be very proud of the relationship that you've developed with the European Union, so that they feel responsible and responsive to Serbia's needs. So it's very impressive. I'm very happy that the United States is making a contribution, obviously not the same size as the European Union's contribution is, but it's still, I would say, significant, despite the fact that the United States is probably right now facing the darkest point of our health crisis, and we're struggling through that right now. But nevertheless, the United States is responding, and we are contributing to the fight against COVID here. But the government of Serbia's measures seem appropriate to us. I've been in touch with the American business community. I think some of the people who are part of your association are in that same business community. And they appreciate the speed with which the government of Serbia has implemented some of these measures. They're a little bit concerned about implementation. Like if some of the things have been passed, when are they actually going to be implemented? Everybody is focused on the liquidity crisis that some of the small and medium enterprises are facing right now. And there is considerable pressure to try and release some of that liquidity from the government to be able to stimulate the economy and to help these small and medium enterprises survive this current crunch. So the bottom line is that we still have to wait and see how long this crisis is going to last. I believe that the measures that the government of Serbia is taking to prepare for a restart of the economy seem appropriate, in line with what other countries are doing, as Ambassador Fabrizi said. And we hope that going forward, the government of Serbia's experts will take on advice from organizations like this one and consult closely as they develop measures to move forward. Thank you. We also hope this, and this is the reason why we organize these panels, to make a bit of influence and to speed up. So, could you please inform the audience about the assistance of the US to Serbia so far, especially with regards to combating COVID-19, but also your existing activities implemented through USAID for the business and economy in general? We are especially interested to US assistance towards SME sector and small and agricultural producers and processors. How do you see the business transformation in Serbia due to the effects of pandemic, e-commerce, competitiveness, alternative financing, transformation of agriculture and food production and processing, business focus on exports, and etc.? Right. Well, thank you very much for the question. And my answer is going to be very similar to the one that Ambassador Fabrizi gave. And that is that our programs, although they may be paused or they're taking shape in different ways because of the inability to meet on the ground,
they aren't stopped. And we're very proud of the assistance that our U.S. Agency for International Development continues to provide across the broad spectrum of areas to try and transform and support Serbia's economy. So these programs are going to continue. But with regard specifically to the challenges that Serbia is facing with COVID-19, I'm glad that my government was able to, despite our own fixation on our own crisis, to find almost $300 million to contribute globally. And Serbia is already benefiting, I think, from some of that assistance. And I was glad last week to, with the World Health Organization and with the government of Serbia, transfer a number of test kits. And there are also going to be a number of other measures to help the people who are most vulnerable to this crisis, and that is the elderly, migrants, and Roma settlements. And these are very challenging times, and the United States will remain a partner of Serbia. And I was speaking with the foreign minister yesterday. We've got a lot of interesting chapters in our shared history, and I'm sure the chapter of how we, together with Serbia and Serbia's other partners, defeated COVID will be one of those chapters that we'll be most looking forward to reading. But in terms of other things, specifically, I was very pleased to hear how the EBRD, the European Bank for Reconstruction and Development, of which the United States is the largest shareholder, is going to be responding for Serbia as well. And it's very impressive. We expect that the funds that will be available this year for the Western Balkans will be from 1.3 to 1.5 billion, of which Serbia, which is the engine of the Western Balkans, is with regard to the economy, will get the lion's share. So what we're looking at is the SME sector, and that I would say is the most important one that we're going to be focusing on going forward. Thank you for this information. It's really encouraging. So, and the last question from my side: can Serbia expect further assistance from USAID and US Embassy in the period ahead of us? And what sectors for assistance will be targeted the most for the forthcoming future? So, of course, the United States will continue to assist Serbia, and our focuses are going to be the same. Very broadly, the United States supports Serbia's goal of entry into the European Union. So we are targeting those areas where we can help Serbia make the most progress. And those with USAID will continue to be transforming the justice sector, working to support the basic essentials of building a more transparent, fast-moving economy. And we're very happy that the work that we've done so far has helped Serbia improve as a target for foreign direct investment, and that's going to be our focus going forward. So the way our funding streams work is that I am already confident that we will have an active program for at least a year going forward. So the answer is yes. You can count on the United States contributing. We will support Serbia's primary goal of EU membership and transforming its economy. And I look forward to working with your organization going forward. Thank you very much for your time and for the information that we shared together. Thanks once again. Okay, thank you very much. Okay, you're welcome. Thank you, Mr. Ambassador and Draža. I will now just stop your videos. Okay. Am I mute? Just a second, please. Okay. Okay, I will now introduce Dejan to join us again. Dražo, molim te da ostaneš. Tu sam. Ja sam tu, startujem moj video.
Hvala Kosta, da bi bili u tajmingu. Pozivam te da odmah uključiš naše paneliste, gospodina Zorana Petrovića iz MČM-a, Draža je sa nama već tu, i gospodina Vladimira Novakovića iz Naleda. Dakle, imamo, pored toga što smo čuli šta je to što možemo očekivati kao pomoć od Evropske unije i od Sjedinjenih Američkih Država u narednom periodu, imamo sada pred nama vas koji ste predstavnici najvećih srpskih poslovnih asocijacija. Govorite svakako i ime svojih kompanija koje su već same po sebi veoma veliki poslovni sistemi koji zapošljavaju, ja mislim, hiljade ljudi, ali govoreći ispred asocijacija koje su u prethodnom periodu imale vrlo aktivno učešće u najpre predlaganju, potom komentarisanju predloga Vlade i na kraju predloga unapređenja kroz proces implementacija. Sada imamo, ako mogu tako da kažem, čistu situaciju. Znamo šta su mere, znamo šta je planirani tok implementacije mera. Evo, Dražo, pošto si u zaletu, ako mogu tako da kažem, već si razgovarao sa ambasadorom, ako mogu prvo od tebe da čujem, šta je tvoj komentar komentarisali smo mere u prethodnom periodu, sada nam je od prošle nedelje jasan i način kako će biti one implementirane. Odgovorena su mnoga pitanja koja smo imali pred nama u nekom prethodnom periodu, kako će se koja od mera implementirati, i ako mogu od tebe da čujem prvi komentar, kada je u pitanju implementacija, šta je tvoj odnos prema planu implementacije, koliko je ona adekvatna, koliko je ona brza, da li će ona moći da odgovori na sve one probleme više puta, i u prethodnih 20 minuta čuli smo SMEs kao možda i najugroženiji deo naše ekonomije. I na kraju, u okviru ovog tvog prvog odgovora da čujem, da li misliš da je neophodno praktično da se srpska ekonomija i srpska preduzeća sada transformišu u takozvani war fighting mod u narednom periodu, i da li ove mere podržavaju taj mod? Generalno mislim da su mere što se vezane i okrenute ka privredi korektne i da su dobra mera između onog što je moguće i onog što bi trebalo uraditi. Mislim da su dobro okrenute ka prvenstveno, da kažem, poboljšanju likvidnosti i pokušaju da se zatvori neki krug i da se zaštiti što veći broj radnih mesta u ovom prvom udaru krize. Ono što meni nedostaje u implementaciji je bilo malo veća odlučnost i brzina. Mislim da bi to pomoglo da se još više umiri neizvesnosti i da se sačuva još veći broj radnih mesta. I nadam se da će implementacija biti online, da neće biti mnogo administracije, neće biti jednostavno sve to završavati. Znači, mora da se nađe način da se to sve radi bez odlaska, ne znam, u razne institucije da bi dobili razne potvrde ili već šta. Ja se iskreno nadam da će to tako biti i dobio sam čak i neko uveravanje, ali što kaže, vidjet ćemo kako će to u praksi da izgleda. Ono što meni nedostaje, to sam već nekoliko puta ponovio, je intervencija u radnom zakonu. Mislim da je tu trebalo intervenisati na način da se omogući delimična zaposlenost ili privremena nezaposlenost, koja bi nekim firmama omogućila, kojima je značajno pala biznis aktivnost, da očuvaju zaposlene, ali da očuvaju i na neki način i firmu do trenutka dok se njihov biznis na neki način ne restartuje. Mnoge druge države su radili na tom pravcu i mislim da bi, pozivam u stvari na neki način i naše ministarstvo rada da razmisli u tom pravcu, ali mislim da bi to značajno pomoglo da se očuva još veći broj radnih mesta. A što se tiče ovog war scenarija, mislim da smo svi u tom modu već, zato što je potpuno, da kažem, situacija koja je vanredna i sve firme, bile male, bilo velike, bave se ozbiljnim planiranjem i pokušajem da spoznaju prvo kako će njihov biznis da se odvija u narednih meseci, kako naši klijenti, da li će
smanje svoju aktivnost, da li će biti solventni da plate ono što i mi na neki način isporučujemo i probamo da planiramo u narednih par kvartala kako će sve da izgleda da bi onda mogli da planiramo svoje aktivnosti. I to je sada glavni posao svih nas. I plus obezbeđenje likvidnosti. Jasno. Gospodine Petroviću, AmCham je u prethodnom periodu kao i druge asocijacije bio vrlo aktivan u analiziranju potreba srpske privrede i sa druge strane takođe kao i druge asocijacije u predlaganju. Da li mislite da postoji nešto što je važno? Draže je već sada pomenuo jedan ugao. Da li mislite da je nešto važno izostalo u ovom paketu pomoći i da li očekujete da sledi neki drugi paket pomoći vezano za pomoć srpskoj privredi? Takođe, u okviru ovog pitanja želim da vas pitam, da se nadovežem na ono što sam pitao i gospodina ambasadora, koju vrstu krive očekujete, zato što čini mi se da imamo optimizam kroz sprovođenje paketa mera, naglašeni optimizam koji predviđa da nakon prestanka ove pika zdravstvene krize da možemo očekivati immediate oporavak ekonomije i da stvari će odmah krenuti na gore. Šta je ono što vaše analize koje dobijate iz Srbije i iz Evrope kažu? Dobar dan svima. Pa ajde prvo da krenemo možda od ovog poslednjeg pitanja. Do pre recimo možda 3 nedelje sam bio optimista da bi ta kriza mogla da, odnosno izlazak iz krize mogao da ima oblik latiničnog slova V. Sada više mislim na bazi svih podataka koje dolaze da bi to bilo više u obliku, taj izlazak više u obliku slova U. Mislim da očigledno ako pratite sve ovo što se govori i analizira oko pre svega ovih raznih zdravstvenih mera i u tom delu verovatno biznisi sada treba naročito da u stvari sagledaju sve te moguće indikatore koji pre svega ukazuju na to u kojoj meri efikasnost primjena tih zdravstvenih mera, u kojoj meri su efikasne te primjene zdravstvenih mera. U meri u kojoj su one efikasne, mi onda možemo da očekujemo pozitivne efekte, odnosno negativne efekte na izvlačenje iz ekonomske krize koja je definitivno već tu. Čini mi se da tu ima jako puno neizvesnosti, da ne ulazimo sad u zdravstvena pitanja, niti sam ja ekspert, ali ono što vidim da ljudi kažu, govore o tome da li ovo može da se vrati, da li ovo ima sezonalni efekat, da li ćemo videti u narodnom periodu povremeno, dakle, zatezanje nekih zdravstvenih mera s vremena na vreme, da li će možda to neki gradovi imati, neke opštine, neki segmenti, koji segmenti privrede će se prvo otvarati i tako dalje. Dakle, ima puno neizvesnosti, koliko se meni čini, više će to ići prema tome da to bude, dakle, da taj oporavak bude u obliku slova U. Takođe, ono što treba reći jeste ogromna se kriza sada dešava, pa ste ako pogledate vodeće indikatore, nikad se nije desilo u Americi u martu u odnosu na februar, imate najgori pad, najveći pad industrijske proizvodnje od Drugog svetskog rata. Od 92. godine, od kad mere recimo indikator prodaje u retail segmentu, uključujući restorane, nemate gori rezultat, dakle od 92. godine. Ako pogledate ovo što govore ekonomisti koji se bave istraživanjima privrednih kretanja, procene su uglavnom, dakle, drugi kvartal ima razmere ekonomske katastrofe. Već smo videli procene vodećih američkih banaka za američku ekonomiju, gde su procene kreću od sloma od 24 pa do čak 38% pada BDP-a. Naše procene su negde da bi, govorimo o Raiffeisen Researchu iz Beča, da bi američka ekonomija mogla da padne negde 5,5% na godišnjem nivou. Ako govorimo ekonomsko o padu unutar recimo eurozone, koji je ključni, dakle, deo Evropske unije, tu se očekuje pad od 6,5%. Zašto je to važno? To je važno pa zato što smo mi orijentisani na Evropsku uniju i važno nam je šta se tamo dešava. Naši ključni partneri, mi smo
otvorena ekonomija. Mi izvozimo preko 100, uvoz i izvoz učestvuje u našem BDP-u preko 100%. To znači da mi puno zavisimo od trgovine sa svetom. I onda imamo partnere, naravno najznačajniji partneri su Italija i Nemačka i tamo se predviđa duboka recesija. Prema to su sve stvari koje negativno naravno utiču na nas. Sad kada govorimo, naravno bilo je pitanje, ako se ne varam, pitanje mera, možda pre toga da kažem vezano za ambasadore, jako je važna podrška i to se ovde zanemaruje, jako je važna podrška i Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije i pre svega o multilateralnim organizacijama. Znači, govorim, Srbija se za sada nije obratila MMF-u, vidimo da se nekoliko zemalja Zapadnog Balkana je već to uradilo, preko 90 zemalja na svetu se danas od 186 članica MMF-a obratilo za pomoć. Zašto? Zato što se na tržištima u razvoju siromašnim tržištima desilo to da je u prvom kvartalu iz njih izašlo preko 40 milijardi portfolio investicija. Prema tome došlo je do kriza naravno u bilansima plaćanja. Tako da Srbija se naravno nije još uvek odlučila za tu vrstu pomoći, ali je važno da u takvim institucijama imamo pomoć i Amerike i naravno Evropske unije. Mnogo važna uloga Evropske banke za obnovu i razvoj, gde su takođe i Amerikanci članovi. Srbija mora da računa i trebaju sva podrška od međunarodnih finansijskih institucija i tu pre svega vidi veliku ulogu EU i Sjedinjenih Američkih Država. To ne sme nikako da se zaboravi. Što se mera tiče ovde, ja mogu da kažem, mi smo učestvovali, da kažem, uradili smo prvo jednu anketu i to je bila prva anketa koja se pojavila ovde na tržištu, da vidimo šta naši članovi kažu, kakvi su već efekti. Ja vam kažem, danas kad pogledam rezultate te ankete, to je još bilo optimistično. U tom trenutku je najveći broj ljudi očekivao da će prodaja da padne za nekih 20%. Sad, verovatno, kad bi radili anketu, rezultati bi bili verovatno mnogo lošiji kao i očekivanja. Mere, ja mislim da su mere dobre, zato što u suštini adresiraju dve stvari. Jedno je pitanje likvidnosti i drugo je pitanje zapošljavanja. Likvidnosti, svi govori o malim, srednjim, mikropreduzetnicima i to je važno pitanje. Zašto? Zato što imate istraživanja koje govore da te firme imaju u suštini keša, raspolože s kešom kojim mogu da pokriju svoje obaveze za manje od 30 dana. Tu sad dolazimo do onoga što mislim da mora da se popravi i može da se popravi, to jeste implementacija i efikasnost. Maj je kasno, druga polovina je kasna. Dakle, malom privredi pare trebaju odmah. Dakle, poreski deo, odlična stvar, dobro je da je došlo do odlaganja poreza na akontacije poreza na dobit. Svi znamo da neće biti one dobiti iz 2019. godine i to je svima jasno i to je dobar potez. Dobar potez je odlaganje za neka bolja vremenja plaćanje poreza i doprinosa na zarade, ali mora ovo oko ovih minimalaca, tu mora da se bude efikasniji. Pazite, kada govorimo o Americi, 350 milijardi dolara je američka vlada dala podršku, kreditnu podršku malim preduzećima u Americi. Već je taj facility iskorišćen sa 90%. Prema tome, znači, mi moramo da budemo efikasni i to je poruka koja mora da se kaže. Šta mislim da nedostaje? Sektorski, ako mogu da kažem. Mislim da nedostaju neke sektorske mere u ovome, a te sektorske mere su pre svega usmerene na one koji su imali ogroman pad prometa. I tu sada govorim i o većim firmama. Ne treba da zaboravimo i veće firme. Ne treba da zaboravimo hotelsku industriju koja je iskasapljena i koja će dugo još narednih meseci naravno da trpi. Tu treba videti, možda pogledati druge zemlje koje su radile podršku tamo gde su videli pa su rekli ako ima pad u prodaji 20, 30, 50%, država spremna da preuzme kompletno plaćanje plata ovih koji se nalaze na prinudnim odmorima. Ja mislim da bi to hotelsku industriju u Srbiji koja je u suštini ovim užasno pogođena jako pomoglo. Ok, hvala vam. Dakle, jedan od ovih prvih zaključaka koje ste dali, mere su dobre, implementacija strahovanja da je prespora i potrebna je u nekom narednom koraku sektorska pomoć, svakako za one koji su najugroženiji. Gospodine Novakoviću, ako mogu da vas zamolim da se nadovežete na ovo što je gospodin Petrović već rekao, šta mislite da su dugotrajne posledice? I
ako mogu da kažem, pored tih dugotrajnih posledica koje možemo očekivati i za koje vas molim da ih naznačite po vašem mišljenju, da li mislite da ovu krizu možemo da iskoristimo da započnemo procese transformacije koje možda u prethodnom periodu, u prethodnim godinama smo odlagali, a na koje nas sada ova kriza i delimično i promenjene navike potrošača sada i obavezuju, a i daju nam možda podsticaj da u tako nešto uđemo. Dobar dan svima, hvala na pitanju. Ono što bih ja hteo da napomenem i što sam siguran da svi prisutni imaju negde u vidu, ali mislim da nikad nije na odmet da se ponovo kaže, a to je da za sve nas, govorim u ime Naleda, u ime svoje kompanije, a kao što sam rekao u ime svih vas, mislim da nikad nije dovoljno da se kaže da su zdravlje i životi građana apsolutno na prvom mestu. Jeste, mi ovde pričamo i moramo da razmišljamo o načinima kako da u novim okolnostima ublažimo pad privredne aktivnosti koji bi neminovno povukao i rast nezaposlenosti, što bi opet loše uticalo na živote svih nas. Naled je prvo udruženje koje od proglašenja pandemije reagovalo predlogom 10 hitnih mera za podršku privredi. I cilj nam je da svojim predlozima, aktivnostima i idejama državi pružimo adekvatnu podršku u nalaženju najboljih rešenja kako bismo ostvarili ono što je naš zajednički interes, a to je stabilna privreda i stabilna radna mesta. Naši predlozi za podršku privredi usmereni su prvenstveno ka najugroženijim delovima privrede, a to su preduzetnici i sektori malih i srednjih preduzeća, koji čine najveći deo naše ekonomije i izvoznici, ali kao i u ostalim preduzećima kroz podsticajne mere i smanjenje administracije u cilju efikasnijeg poslovanja. Kada je reč o građanima, predlozi Naleda u cilju ugrožene kategorije, pre svega osobe koje se usled pandemije ostale bez posla i socijalne kategorije u vidu podrške samozapošljavanju i angažovanju na povremenim poslovima i javnim radovima, stare putem donacije u hrani i higijenskim sredstvima, ali i zaposlene, podrške roditelja oko čuvanja dece i poslova u kući. U sklopu podrške države građanima i privredi, važno je da ne zaboravimo i na lokalne samouprave koji su važan stub Naleda i koje se suočavaju sa smanjenim prihodima od poreza, taksi i naknada i povećanjem potrebe da podrže lokalnu privredu i svoje građane. Mislim, mi iz privrede svi govorimo da se smanje porezi i davanja, ali treba da znamo da mi moramo da punimo budžete i plate i za zdravstvene radnike i za sve lokalne samouprave i za sve ono što čini naš život mogućim. Pokrenuli smo niz aktivnosti na okupljanju društveno odgovornih kompanija i organizacija za obezbeđenje potrebnih donacija lokalnim samoupravama i predložili formiranje fonda za posebno ugrožene opštine. Naled će nastaviti... Gospodine Novakoviću, izvinite, ali potpuno cenimo vaše aktivnosti, ali ako možemo samo da se fokusiramo ipak sada na privredu. Jasno nam je, moramo da punimo budžet, moramo da ne zaustavimo, ako mogu tako da kažem, i taj lanac plaćanja i tako dalje. Svako mora da nastavi da radi ono što je mogao, ali ako mogu da vas zamolim, znači samo da damo prvi nekakav osvrt na to šta je to što nas očekuje kada je u pitanju privreda. Šta mislite da će biti za Srbiju dugoročne posledice ako imamo prilike da čujemo šta će biti posledice po Evropu, po Ameriku, po svet? To je izuzetno važno pitanje kojim se mi u Naledu svakodnevno bavimo, a takođe i ja u svojoj kompaniji. I hteo bih da vam kažem, možda ovo su najsvežiji podaci. Mi smo sproveli analizu koja obuhvata 36 država Evropske unije i Zapadnog Balkana, a poredi usvojene mere podrške privredi i njihov procenjeni uticaj. Donete mere se mogu podeliti u 3 kategorije: poreska politika, direktni podsticaji i mere za očuvanje likvidnosti. Po svojoj vrednosti paket podrške Srbije je 10. u Evropi, dvostruko je manji u odnosu na lidere kao što su Finska i Nemačka, ali je najveći u regionu jugoistočne Evrope, značajno je veći od slovenačkog koji je 7% BDP-a i višestruko obimniji u odnosu na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu koje daju oko 3% BDP-a.
Albanija je podršku koja je manja od 1,5% i Severna Makedonija oko 1% BDP-a. Sve države su primenile u stvari odlaganje rokova za plaćanje poreza i doprinosa, njih 36, skoro sve će dati direktne podsticaje 35 država, dok su se za pozajmice i izvozne garancije opredelilo 24 ekonomije. Sve su se odlučile za kombinaciju više mera, pa je najveći deo usvojio mere u sve 3 kategorije, njih 64%, a manji broj je usvojio podršku u 2 kategorije, njih 34%. I hteo bih da izdvojim 4 ključna principa kojih su se držale sve zemlje Evropske unije, a to su pravovremenost. Kad pogledamo gde je Srbija u tome, mi mislimo da je Srbija pravovremeno reagovala sa svojim svim odlukama i aktivnostima. Broj 2, targetiranost. Većina zemalja je mere targetirala što mi mislimo da je propušteno u Srbiji i što je prostor da se unapredi. Broj 3, izdašnost. Srbija je u tome se opredelila za vrlo izdašan paket mera za privatan sektor i broj 4 je administrativna lakoća iz ugla naleda, mere su lako primenjive. I sad možda je ovo interesantno, ako mi dozvolite par reči o procenama... Dozvolit ću vam samo da, ako mogu da čujem i da postavim jedno pitanje i gospodinu Damjanoviću vezano za ovo što ste sada rekli. Gospodine Damjanović, odnosno Dražo, moram da ti postavim jedno pitanje koje će se odnositi, koje ću postaviti kasnije i ostalim učesnicima. Ne znam da li je do sada postavljeno. Da li se isplati prihvatiti mere? Odnosno, da pojasnim, partner u sprovođenju mera država obavezuje nas na limitirano prostor smanjivanja broja zaposlenih do 1. novembra 2020. godine. Što je za neke velike sisteme, tih 10% jeste nekakav buffer, ali ako pričamo o mikropreduzećima, o malim preduzećima, može se posmatrati kroz situaciju da neki mala preduzeća, mikropreduzetnici ne smiju da otpuste ni jednog zaposlenog u tom periodu. Čuli smo od gospodina Petrovića da možemo očekivati u krivu, što znači nema trenutnog rasta. Da li srpska privreda, da li srpski SMI-evi mogu da izdrže u tom war fighting modu, da ne otpuste ni jednog čoveka, neki od njih, do novembra meseca da bi koristili mere, a podsjetit ću vas, oni koji budu koristili mere, a uđu, ako mogu tako da kažem, zbog prirode poslovanja u obavezu da otpuste nekoga, bit će im sve naplaćeno u najkraćem mogućem roku. Po meni je jako važno da se proceni neka relativno kratkoročna perspektiva svakog biznisa i od toga će zavisiti da li se to isplati ili ne. Ako postoji ikakva šansa da se na neki način biznis do neke mere povrati i da se krene, da se pravi neki revenju, mora svako da uradi svoju matematiku, mislim da su mere isplative. Ako je biznis potpuno, da kažem, u downu i nema neke nade da će se brzo povratiti, bojim se da onda to nije slučaj. Ali opet svako mora da proceni za sebe kako stoji situacija. Ali morate da se složite sa mnom između potpuno u downu i nema šanse da se povrati i prostora da u war fighting modu odaberete da downsizujete firmu za 20%, velika razlika. Jeste, može da se downsizuje na nekoliko načina. Može da se, na primjer, mali SMI može da dogovori bilo koja firma da svi zajedno smanjimo plate za neki procenat, da bi zajedno dočekali svi zajedno na izlazak iz krize. Ima raznih scenarija. Svako mora da proceni šta je najvažnije i kakva je generalna perspektiva biznisa u vremenu koje će doći. Dražo, da li misliš da naša poslovna zajednica ima sposobnosti da prvo svako za sebe, a potom svi skupa imamo nekakav plan za period kada se završi ova kriza? Da li misliš u odnosu na ove procene koje si čuo kada je u pitanju Evropska unija, da li ćemo se nakon krize i tokom oporavka udaljiti ili približiti drugim tržištima? Ja mislim da imamo sposobnosti da se izborimo sa ovim. Mislim da su
preduzetnici i ljudi koji vode firme, to je sada glavna stvari obaveza svakog od nas da na pravi način isplivi iz ove krize. Mislim da samim tim što su mnoge firme već uspešne i do sada bile, pokazat će se sada da postoji, da kažem, taj crisis management koji će uspeti da ispliva iz ovoga. Ja bih posebno na SMI-eve se obratio u smislu nekog konsultinga i mislim da asocijacije kao što je Srpska asocijacija menadžera i moje kolege, mi treba njima da pomognemo da urade to planiranje ako nemaju neke mogućnosti. Oni nekad nemaju dovoljno resursa da naprave finansijski inženjering, neke scenarije. To bi možda bilo nešto što bi moglo njima da pomogne da sagledaju jasno situaciju ili da vide gde su. Ali mislim da postoji. Mislim da kada krene oporavak, mislim da postoji šansa da ćemo se još više približiti Evropskoj uniji, zato što mi je generalno mnogo više, naša ekonomija je direktno zavisna od ekonomije Evropske unije, po raznim osnovama. I kako se ona bude oporavljala, mi ćemo se isto tako oporavljati ili ne. I da će ta međuzavisnost biti još veća. To sam apsolutno siguran. Jasno. Hvala, Dražo. Gospodine Novakoviću, ako mogu ponovo da vas pozovem da praktično i nastavimo da smo stali, a i da se nadovežete na ovo što je gospodin Damjanović prethodno rekao. Pomenuli ste u ovoj 4 tačke pomoć najpogođenijim industrijama. Da li se slažete sa gospodinom Petrovićem da je to hotelijerska industrija? Da li vidite još neke važne sektore koji su u toj kategoriji najpogođeni, koji zahtevaju neku vrstu posebnog tretmana? I na kraju samo još jedno pitanje za vas. Kada je u pitanju SME sektor, koji, bez obzira da li pripada tim kategorijama pogođenim, zanima me vaša procena njegovog kapaciteta da preživi period implementacije mera. Hvala. Vaše prvo pitanje za nas lično je izuzetno važno. Jesu hoteli, ali postoji sve usluge tipa turizma, hoteli, restorani, kafići. Postoji ogroman broj ljudi koji živi i privređuje u tom sektoru koji je trenutno... Dobavljači... Ne postoji. Ti ljudi jednostavno nemaju... Zatvorili su svoje radnje, nemaju čega da žive. Znači, ovo je izvanredna situacija koja zahteva izvanredne mere. Iz tog razloga mislimo da je brzina ključna. U toj brzini možda će se nešto i promašiti. Možda neće država doneti najbolje, ali je bitna saradnja i kontakt sa svima nama, sa Srpskom asocijacijom menadžera, sa MČM-om, sa Naledom, jer smo mi ti koji imamo i kapacitete i želju i znanje da pomognemo, da kažemo, jer su svi kapaciteti trenutno ograničeni i ljudi rade 24 sata. Znači, to je nešto na čemu treba svi da se fokusiramo u narednom periodu i pobedit će onaj ko opstane. I od toga će zavisiti da li će biti V-shape, znači da li ćemo se vratiti u obliku V ili u obliku U ili u obliku slova L. Znači, onog trenutka vi možete da imate, to vam je kao i u sportu. Vi sad hoćete napraviti Paris Saint-Germain ili Real. Imate 11 najboljih igrača, ali dok vi njih spojite zajedno, dok oni krenu da igraju zajedno, dok se razumeju, isto je tako i sa firmom. Znači, ona firma koja se raspadne, ne znači oni su tu i sad ćete vi sutra isto da radite. Treba sačuvati te ljude na okupu i to isto tako i za te male ljude, odnosno male i srednje preduzeća. Znači, država treba da uradi, i to nije to, doneo sam odluku, nego to je dvosmerni proces. Doneo sam odluku kakav je respond. Ajde da promenimo ovo, ajde da promenimo ono. Tu je ključ. Svi oni koji opstanu, koji ne zatvore svoje radnje, to će pomoći celoj privredi sutra da se vrati brže. Ili ćemo da trpimo još narednih 3 godine. Znači, nema tog odgovora. Prvo, ne znamo dokle će da traje i drugo, ne znamo, jer to je vrlo ranjiv sektor. Sva ta mala i srednje preduzeća, pa i mi, velike kompanije, zaista smo pod pritiskom, a to je ključ likvidnost. Znači, likvidnost je broj 1. Prvo zdravlje ljudi, broj 2 je likvidnost. Hvala, mislim da je dobra poruka. Gospodine Petroviću, vas sam ostavio za kraj. Želim i od vas da čujem mišljenje vezano za to da li mislite da će moći
pre svega SME sektor da priušti sebi obavezu koju ove mere nameću. Pre svega, da još jednom ponovim tu činjenicu da se mora zadržati broj zaposlenih u narednom periodu. Naravno, likvidnost se može balansirati i kroz smanjivanje plata, ali sasvim moguće da u ovim okolnostima neke pozicije, neke funkcije, pa čak i neki delovi firmi neće biti, ako mogu tako da kažem, potrebni i u funkciji kao što je bilo pre krize. I za vas jedno pitanje, u pripremi ovog razgovora pomenuli smo a sada tokom panela nismo pominjali, to je ona pomoć svim punoletnim građanima od 100 evra. Kada je u pitanju efekti na privredu, da li mislite da bi bilo srećnije rešenje da su to bili možda, kao što je bilo predlagano, vaučeri koji se mogu trošiti isključivo za srpske proizvode i za usluge? Ajde da krenemo od poslednjeg pitanja. Znate, ja bih voleo da pitam sve te ljude koji prodaju proizvode ovde i koji ih prave u Srbiji i koji se zalažu za to da se podele vaučeri i da se te vaučeri troše na kupovinu njihovih roba, kako bi se one osjećali, a rekli smo da je Srbija jako zavisna od trgovine i od izvoza. Kako bi se oni osjećali kada bi njihovi ključni trgovinski partneri iz drugih zemalja došli sa sličnom idejom i rekli hajde da kupujemo samo domaće. Ja nikad nisam verovao u protekcionizam. Ja mislim da je to pogrešna stvar. Ja prvo mislim da nije, ja mislim da Srbija treba pametno da iskoristi pare koje ima i pare koje će da pozajmi na tržištu. Ja i mi iz MČM-a mislimo da ova mera 100 evra za sve građane nije najbolje odmerena mera. Mislimo da je deo novca tu trebao biti iskorišćen za najviše pogođene delove i najosetljivije delove stanovništva. Možda povećati naknadu za nezaposlene, za oni koji ostaju bez posla i već su ostali bez posla. Pomoći i podići naknade za socijalnu pomoć. Dakle, izgraditi i popraviti taj neki safety net koji mi imamo kao društvo. Mislim da je to više neophodno nego recimo dati možda meni ili možda nekim biznisima ili ovoj gospodi koji učestvuje na ovom kolu tih 100 evra. Tako da ja mislim da je to, da bi bilo bolje da smo to potrebili na neki drugi način. Mi imamo to duboko uverenje, kao što imamo uverenje da smo protiv. Ja inače imam veoma velike skepse prema tom takozvanom patriotskom pristupu ekonomiji. To je što se toga tiče. Što se tiče SMI-a, bilo je pitanje, jako puno se priča o SMI-u sa pravom. Zašto sa pravom? Između ostalo mi znamo, pošto se bavim i bankarstvom, da je u onoj krizi 2008. 2009. ako pogledate u te 2-3 godine, 25% je bio default tih kredita koji su dati malim i srednjim preduzećima u bilansima banaka. Najviše su stradali ovi mikro. Prema tome ima ta logika. Zato svet gleda, to je najosetljiviji deo zato što raspolaže sa najmanjom likvidnošću. Prema tome ove mere s tim u vezi plus moratorijum koji nismo pomenuli, koji je došao od centralne banke, koje su banke sproveli i tako dalje, to pomaže to. Sada, naravno, vraćam se i to je dobro kolega rekao, svako će morati da napravi svoju računicu. Znate, sve takođe zavisi od toga koliko će biti efikasne dve stvari koje radi država. Efikasnost mera zdravstvenih mera koje se dešavaju i s jedne strane i s druge strane efikasnost ekonomskih mera koje sprovode politika. Znate, za neke biznise će možda biti takva situacija da jednostavno neće moći da se oporave uprkos svemu ovome, zato što će možda ovo socijalno distanciranje u nekim industrijama, u nekim segmentima biti potrebno da traje mnogo duže, pa će jednostavno likvidnost koja je raspoloživa za te segmente neće biti, bit će potrošeni i tako dalje, ali znamo da su mali najosetljiviji. Jednu stvar koju nisam rekao i koju ovde nismo rekli, mnogo je važno da država, kad kažem država, mislim ne samo dakle na vladu, mislim na javna preduzeća, mislim na opštine, mislim na komunalna preduzeća, mislim na sve ono gde država učestvuje u nekim projektima koji se sada dešavaju, da se sve obaveze plaćaju prema privatnom sektoru na vreme. Ne smemo da dozvolimo da imamo lanac neplaćanja. To bi bila katastrofa. Slažem se, kolega je rekao, moramo i mi drugi
koji nećemo koristiti ove mere da plaćamo naše poreze na vreme. I to će ljudi da rade. Naravno, u meri naravno bit će neki biznisa koji će biti pogađeni pa će morati da se prilagođavaju, pa će iz tog prilagođavanja biti manje i poreza na državu. A zato je tu država da se na primarnom tržištu kapitala zadužuje i da popuni te rupe i da nam pomogne, dakle, da nekako što lakše prebrodimo ovo u što smo zapali i na kraju krajeva i taj, kažem, ja verujem, dakle, izlazak će biti postepen. Zašto? Zato što mislim da će i otvaranje, ako gledamo te zdravstvene mere koje će se primenjivati, i otvaranje će biti postepeno. Prema tome, zato više ne verujem da je moguć ovaj V-shape, zato što vi jednostavno ovu zdravstvenu situaciju koju imate, za nju nemate sada lek, pilulu, vakcinu i tako dalje i kažete preko noći ona je nestala. Ne znam da sam sada stigao da odgovorim. Jeste, apsolutno ste odgovorili i mislim da ste rekli, pomenuli ste jednu stvar koju činjenica da smo je pominjali više puta u nekim prethodnim sesijama, ali dobro je da ste pomenuli, jako je važan taj lanac plaćanja, da praktično svi nastavimo da plaćamo ono što možemo kao da nije kriza, ako mogu tako da kažem, da ne čuvamo, da ne zaustavljamo, ali složit ćete se da je verovatno onaj ko je na početku tog lanca i država. Kao što u nekim slučajima je na kraju lanca. Te stoga nadamo se da će pre svega i država ispoštovati te preporuke, odnosno da neće zaustaviti i odložiti pomeriti taj lanac plaćanja. Hvala vam puno. Možda samo da dodam jako važno pitanje i to je, možda se manje priča o tome, to su ove garantne šeme. Očekujem da će vlada danas izraditi prvi dokument s tim u vezi. Jako važno, opet sa stanovišta obezbeđenja likvidnosti mikro, malim i srednjim preduzećima, dakle na 3 godine sa grejsom od 9 do 12 meseci sa povoljnom kamatnom stopom. To je nešto što može pomoći i kupiti vreme. Da li ćete, pitanje, zloupotrebit ću priliku pošto ste bankar, da li mislite da će to zaduživanje biti u većoj meri za refinansiranje postojećih kredita ili za nove kredite za likvidnost i obzirom na činjenicu da postoji neka vrsta obezbeđenja od strane države kroz garantnu šemu, da li mislite da će procedura biti jednostavnija, kolaterali, menice i tako dalje, da li će biti niže ovog puta stepen obezbeđenja nego što je to bilo pre krize? Ajde samo prvo da kažem prvu stvar. Na koga se to odnosi i to je mnogo važno. To se odnosi na one biznise koji su pokazali da su održivi i da mogu da funkcionišu i pre ove krize. Dakle, koji su u krizu zapali zbog krize, zbog zdravstvene krize, ne zbog nekih drugih stvari. Dakle, ovo ne može, na ovu vrstu podrške ne mogu da računaju oni koji su bili loši i oni koji nisu bili performing, kako mi to kažemo bankari, pre, dakle, 29.2. I to je dobra stvar. Na kraju krajeva, pošto država daje garancije, moramo na taj način da budemo i prudentni prema parama poreskih obveznika. Država ovde, samo da se razumemo, pokriva 24% rizika. Banke će, naravno, zašto je to važno? Pa važno je zato što ovde banke preuzimaju rizik na sebi. Ne preuzimaju u najvećoj meri poreski obveznici. Bilo bi jako loše kad bi poreski obveznici preuzeli recimo 80, 90 ili 100%. Šta bi to bilo? To bi dovelo do toga da banke ne vode računa koga kreditiraju, kome daju novac. Bili bismo nepošteni prema poreskom obveznici. Tako da, dakle, što se tiče obezbeđenja, to će biti pitanje od slučaja do slučaja. Ići će od onoga gde će biti obezbeđenje najmanje moguće mere, ako govorimo, ne znam, o menicama preduzeća, ličnim menicama vlasnika i tako dalje, pa do nekih slučajeva gde će se zahtevati neko veće obezbeđenje. Dakle, bit će šarenoliko, u zavisnosti od toga kojoj vrsti klijenata pripadate. Još jednu stvar samo da kažem. Kolega je govorio o osetljivim sektorima. Mi to u banci odmah već znamo. I mi smo te sektore podelili na 3 kategorije, da kažem. U ovu prvu kategoriju, pored, dakle, ove hospitality industrije, dakle, turizma, hotelijerstva, restorane i tako dalje, imate transportne kompanije koje su problem. Pogledajte, dakle, avioni ne lete, ne saobraćaju, nemate gradske saobraćaje, međugradske linije, nemate saobraćaj prema stranstvu. Znači, to su industrije koje... Imate automobilsku industriju koja je imala problem i ima još uvek problem sa tim lancem nabavki i tako dalje iz Kine.
oni ne funkcionišu. Imate problem da će u nekim industrijama jednostavno ljudi kad se dešavaju krize, imate statistiku, to možete da vidite i ponašanje ljudi posle 2008-2009. Ljudi su više skloni štednji, zato što se plaše za svoje radna mesta i kupuju ono što je najneophodnije. Dakle, diskreciona potrošnja, o tome se radi. Ljudi će se odricati verovatno kupovine kola, odlazaka u restorane, odlazaka, sve ono za što ljudi smatruju kad su krizni periodi da je više luksuz. To su ti segmenti gde će verovatno u nekom drugom krugu vlada morati da gleda šta treba da radi. Jasno. Hvala vam, hvala panelistima, hvala ljudima koji su nas slušali i koji su u jako visokom procentu, da ne kažem skoro svi, ostali sa nama do kraja. Nastavljamo i sledećeg četvrtka. Sada smo imali prilike da protresemo, ako mogu tako da kažem, mere i planirani proces implementacije. Bili ste jako dobri, da ne kažem najbolji mogući sagovornici. Hvala publici i na pitanja koja smo, nadam se, u velikoj meri odgovorili tokom, kroz pitanja vama. I nastavite da nas informišete o tome šta je to što želite da čujete sledećeg četvrtka. Adrese za to su Srpska asocijacija menadžera i ICT Hub. Budite zdravo, budite dobro i hajde da se svi zajedno izvučemo iz ovoga. Hvala vam puno i doviđenja do sledećeg četvrtka. Veliki pozdrav ispred MČM-a. Prijetno.